Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga BBC gahuza akadomo.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu tariki ya 5 kwezi kwa 12 mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu bw'ibanze kuri uyu mugoroba. Turaza kubabwira ko nyuma y'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yari yasinyiwe i Washington muri Amerika, Kongo ivuga ko hari ikizere. Muri aya masezerano kandi byanagaragaye ko abayobozi ba Kongo n'u Rwanda batahanye ukuboko. Rwanda rurabivuga iki? Icyangombwa ntabwo ari uguhana ukuboko, icyangombwa ni amasezerano yashyizwe mukono, amasezerano agamije kugarura amahoro n'uburumbuke mu karere, mu cyongereza bita Washington Accords for Peace and Prosperity. Ese wabuze iki ku ndwara ya narcissisme? Ntucikwe n'ikiganiro Baza Muganga. Aya makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, reka twumva amakuru agezwe twateguriye na Gerdas Yihundimondo. Inama nshingamateka y'Ubudagi yatoye itegeko rishiraho umugambi wo kwinjiza abantu mu gisirikare ku bushake mu ntumbero yo gutsimbataza igisata cyo kwivuna abansi muri iki gihe Uburusiya bwagirizwa gushoza intambara yeruye kuri Ukraine. Ariko mu mashuri atandukanye mu Budagi abanyeshuri bagiye muri yegeregere mu ntumbero yo kwiyamiriza uwo mugambi. Ni inkuru y'imesha makuru wa BBC Iberle Bethany Bell, mwumva mwijwi rya Anne Marie niwe mwiza. Mu gihugu cy'Ubudage abanyeshuri banze kujya mu ishuri, bahitamo kujya mu mihanda aho barimo kwigaragambya bamagana itegeko rishya ryo kwinjiza abantu mu gisirikare ku bushake. Abanyeshuri bavuga ko intambara ubwayo atari igisubizo. Nubwo bivuga ko iyi serivisi yo kujya mu gisirikare izaba ari ubushake, ngo ishobora no gushyirwa ku ngufu nyuma yo kwemezwa n'inteko ishinga amategeko mu gihe byagaragara ko habuze abiyandikisha. Iki cyemezo cya leta y'Ubudage kije gishimangira icyerekezo igihugu cyihaye cyo kubaka igisirikare cya mbere gikomeye ku mugabane w'Uburayi. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin avuga ko Uburusiya bwiteguriye kubandanya burungikira Ubuhindi ibitoro mu gihe iki gihugu kirembejwe n'igitutu ngo gihagarike kugura ivyo bitoro biva i Moscow. Putin asanzwe ari mu rugendo mu Buhindi, yabwiye umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Narendra Modi ko Uburusiya bwamye bukorana neza n'Ubuhindi mu kuburonsa ivyo igisaco c'amasoko ntanganguvu gikeneye. Leta zunze ubumwe za Amerika zagiriza Ubuhindi kunganira Uburusiya mu ntambara burimwo na Ukraine. Iyi ni BBC. Urubuga Netflix gwemeye kugura ikigo gikomeye Warner Bros gikora ibijanye n'imidagaduro biciye mu masezerano y'agaciro karenga miliyaridi 80 z'amadolari. Ikigo Warner Bros gifise igisata c'ubuhinga bwo kwerekanira amavideo ikibiriraho ku mbuga kizwi nka HBO Max, harimwo n'inkurikirane nka Harry Potter na Game of Thrones. Abanenga ayo masezerano bagabisha ko ashobora gutuma Netflix ibi gihanganga kidasanzwe kandi ciganje ku isi. Nikolaos Zumakis n'umutegetsi w'uruganda Nokia rukora amatelefone. Tubona mu rubuga rw'ibijanye no kumenyesha amakuru bigenda bihinduka bikaja mu biganza by'amashirahamwe manini abatari no mu byo kumenyesha amakuru gusa, ahubwo ari no mu by'ubuhinga bwa none. Akarorero ni Amazon yaguze studio y'amareresi MGM mu myaka iheze. Nivyo rero ntaworeka kugira ubwoba, ariko iki gisata cama gifise ukuntu civyukiranye. Ubushikiranganje bw'Ubuhindi bujejwe igisata cyo kunguruza abantu n'ibintu biciye mu kirere buvuga ko bwafashe ingingo yo gufuta buno nyene amwe mu mategeko agenga amasaha y'akazi k'ijoro k'abadereva. Ni nyuma yaho kompanyi y'indege iya mbere nini muri ico gihugu ihagarikiye mu kivunga ingendo nyinshi z'indege. Iyi kompanyi ivuga ko igihungabana ryatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi vy'ingenzi bubura ingene vyunguruza ryatewe n'amategeko mashasha atorohereza abadereva mu kazi. Kuri wa gatanu ingendo z'indege zirenga igihumbi nizo zasivye. Latifa. Urakoze cyane Gerdas.
dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye. Twatangiye ku masezerano y'amahoro yatangiye gukurikizwa muri iki gitondo hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Abayobozi b'ibihugu byombi bashyize umukono kuri aya masezerano mu ijoro ryakeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kumwe na Perezida Donald Trump. Hashize imyaka myinshi hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ku butaka hari amatsinda menshi y'inyeshyamba akora ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi. Ibi byavuzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Therese Kwamba Wagner ubwo yaganiraga n'umunyamakuru wa BBC Carl Nassman. Ndatekereza ko hari icyizere kinini, ariko kandi ndanatekereza ko hari ibyitezwe byinshi. Ndatekereza kandi ko tugomba kwibanda ku byitezwe bifite ishingiro nyuma y'imyaka 30 y'intambara. Ndatekereza rwose ko hari ibintu bisanzwe kandi byitezwe no ku mpande zose. Abasinye bose bagira ibyitezwe byinshi kandi kuri aya masezerano yasinywe uyu munsi. Icyizere ni ikintu tuzagenda twubaka buhoro buhoro binyuze mu ngamba zizagarura icyizere hagati y'impande zombi. Ariko kandi ndashaka kuvuga ko dufite ubushake. Uyu munsi ndashaka kuvuga ko ari urugendo rugaragaza ubushake bw'impande zose. Ndumva ari inzira y'intambwe ku yindi, kandi hamwe n'igihe, hamwe no kwiyemeza ndetse n'ibikorwa bifatika, tuzagenda tugera ku byo twiyemeje. We will be moving closer to optimism. Aya masezerano agamije guhagarika burundu imirwano no kwambura intwaro inyeshamba. Bizashyirwa mu bikorwa kabone nubwo umutwe wa M23 utashize umukono kuri aya masezerano. Yego, ndatekereza ko ari ngombwa kugaragaza ko hari inzira ebyiri zirimo gukorwa. Hari inzira twabonye uyu munsi aho hasinywa amasezerano ya Washington hagati y'ibihugu, ariko kandi hari n'inzira ya Doha ari ibiganiro birimo kuba hagati ya Leta ya Kongo n'umutwe wa M23. Turabizi ko hari isano ikomeye hagati ya M23 n'umwe mu bashyize umukono kuri aya masezerano i Washington uyu munsi aribo u Rwanda. Bityo rero nubwo M23 itahagarariwe muri aya masezerano, hari ibyitezwe bigaragara ko impande zose zizirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro igihe aya masezerano azatangira gukurikizwa. Turabizi ko hari isano ikomeye hagati ya M23 n'umwe mu bashyize umukono kuri aya masezerano ya Washington abo n'u Rwanda. Bityo nubwo M23 itahagarariwe muri aya masezerano uyu munsi, hari ibyitezwe bigaragaza ko impande zose zizirinda gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, ariko kandi igihe amasezerano azabatangiye gushyirwa mu bikorwa. Tuzi neza ko hari isano itaziguye na M23, kandi dutegereje ko amasezerano ya Washington azagira ingaruka ku myitwarire yabo. Urabizi ko hakiri imirwano mu burasirazuba bwa Kongo, no kuri uyu wa gatatu yari ikomeje. Ese perezida wanyu yaba yarabiganirije Perezida Trump? Of course, this is a major concern for us. Cyane rwose, iki ni ikibazo gikomeye kuri twe. Urumva ikihutirwa kuri twe si ugusinya amasezerano, ahubwo igikomeye cyane ni ukubona ayo masezerano agira impinduka zifatika mu karere karimo intambara. Ibi ni byo tutahwemye kugaragaza muri iyi nzira y'amasezerano ya Washington. Twabigaragaje mu byiciro byose ko gusinya inyandiko z'amasezerano ari igice cyoroshye cyane, ariko ikibazo ni uguharanira ko ibyo biyemeje bitanga impinduka zifatika muri kariya gace. Kugira ngo rebyo bigerweho, dukeneye ingamba zikomeye zo kubahiriza ibyo bemeye. Uyu munsi ni intambwe ikomeye kuko yerekanye ko ibyo bemeye ubu byashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu. Ikitaratunyuze ndetse cyane nuko amasezerano yagiye asinywa atashyizwe mu bikorwa nk'uko bikwiye. Tukaba twizeye ko ubwo abakuru b'ibihugu babigiyemo, ubwo noneho tuzabona impinduka zindi kandi zihuse. A very rapid impact on the situation on the ground. Ese u Rwanda ruravuga iki ku masezerano y'amahoro yaraye yashyizweho umukono hagati ya Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Kongo i Washington muri Amerika? Mu mwanya ushize navuganye kuri telefone na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, ntangira mubaza impamvu Perezida Kagame ndetse na Perezida wa Kongo batahanye ukuboko. Icyangombwa ntabwo ari uguhana ukuboko, icyangombwa ni amasezerano yashyizweho umukono, amasezerano agamije kugarura amahoro n'uburumbuke mu karere, mu cyongereza bita Washington Accords for Peace and Prosperity. Rero n'amasezerano y'ingirakamaro, tukaba twizeye ko impande zombi cyane cyane guverinoma ya Kongo izayashyira mu bikorwa. Icyo ngicyo rero nicyo tugomba gukurikirana, tukareba niba ayo masezerano ashyirwa mu bikorwa
nk'uko byanditswe muri aya masezerano. Ntabwo kuba bahanye ukuboko batahanye ukuboko si cyo kibazo, kuko nanjye ndagibuka ko dushyira umukono kuri ya mahame ku itariki ya 25 z'ukwa kane i Washington na mugenzi wanjye wa Congo, ntabwo twahanye ukuboko, ariko amasezerano arahari yashyizweho umukono kandi anagize n'aya masezerano yashyizweho umukono ejo. Oni irabashinja kugira ingabo muri Congo, ese ubu mwaba mugiye kuzivanayo? Ibyo nibyo Oni ihora ikora, twebwe tugengwa n'amasezerano twashyizeho umukono. Amasezerano twashyizeho umukono rero avuga yuko ingabo za Congo cyangwa se guverinoma ya Congo igomba kurandura uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR, hanyuma u Rwanda rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Ibyo byanditse mu masezerano yashyizweho umukono ndetse yongeye no gushimangirwa ejo. Ibyo ntabwo bireba Loni, ntabwo tureba ibyo Loni ivuga, twebwe tureba ibyo twashyizeho umukono dufatanyije n'umuhuza Amerika. Mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize nabwo habaye andi masezerano nk'aya, ese amahoro atarabonetse muri icyo gihe n'iki gitandukanye cyatuma abantu bizera aya masezerano yahagarariwe na Perezida Donald Trump? Tugomba kumva yuko izi Washington Accords, aya masezerano yashyizweho umukono ejo, agizwe n'amasezerano atatu, arimo ayo mahame navugaga, Declaration of Principles twashyizeho umukono ku itariki ya 25 Mata, akaba agizwe amasezerano y'amahoro twashyizeho umukono ku itariki ya 27 Kamena, akaba agizwe n'amasezerano mu by'ubukungu yiswe Regional Economic Integration Framework yashyizweho umukono ejo. Ayo masezerano atatu niyo agize Washington Accords. Rero nyuma y'amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono mu kwezi kwa gatandatu, habaye inama zitandukanye zo kugira ngo ibyemejwe mu masezerano bishyirwe mu bikorwa. Ariko nk'uko twabivuze, twebwe dufite impungenge birimo bibera hari Burasirazuba bwa Congo, aho guverinoma ya Congo bigaragara ko itubahiriza agahenge, aho ihora itera ibitero ikoresheje izi ndege z'intambara, igatera ibitero ibirindiro by'umutwe wa FC 23 binyuranyije n'ayo masezerano twashyizeho umukono, ndetse ikanibasira n'abanyamurenge ifatanyije n'ingabo z'abarundi. Amasezerano yabaye nanone hagati ya Congo n'u Rwanda ashobora guhagarika gute iyi ntambara kandi M23 itari yarimo? Amasezerano yashyizweho umukono ni amasezerano hagati y'ibihugu bibiri. Washington Accords ntabwo zireba umutwe wa M23 kuko areba u Rwanda na Congo, kugira ngo dukemure ibibazo by'umutekano biri hagati y'ibihugu bibiri, ari byo bishingiye kuri uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR. Hakaba rero hari ibindi biganiro nk'uko bizi bibera i Doha muri Qatar hagati uwo mutwe wa AFC 23 na guverinoma ya Congo. Ni ukuvuga ko ni amasezerano rwose rusange areba ibibazo byose, kandi tukaba tutarigeze tubona amasezerano nk'ayo mu bihe bishize. Dukomeje n'iyi nkuru yerekeranye n'amasezerano yarayasinywe hagati y'u Rwanda na Congo, twifuje gusobanukirwa byinshi kuri aya masezerano, maze umugenzi wacu Didier Bikorimana avugana kuri telefoni n'umusesenguzi kuri Congo umunyamerika Professeur Jason Stearns. Yatangiye avuga icyo atekereza kuri ayo masezerano. Ahanini byari ibirori, ubundi nta gishasha gikomeye cyarimwo. Amasezerano nyamukuru y'amahoro yari yarasinywe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka n'abashikiranganji b'imigenderanire ba Congo n'u Rwanda. Ivyaraye bibereye i Washington rero kwari kugira abakuru b'ibihugu bashimangira amasezerano yari yarasinywe n'abashikiranganji mu kwezi kwa gatandatu. Nta gishasha kinini rero carimwo. Harabaye amasezerano mashasha y'imigambi y'ubutunzi ibihugu by'akarere bizohurirako, n'amasezerano ari mu migambi myinshi myiza nk'urugomero rw'umuyaga nkuba, ibikorwa remezo, gucukura ubutare, ariko n'ivyifuzo gusa nivyo bifuza ko boshikako. Ahanini rero byari ibirori byo kwereka abantu ko Donald Trump yitayeho aka karere k'umugambi w'amahoro ubandanya, ariko nta gishasha cari muri ayo masezerano ya nijoro. Utekereza iki ku kuba nta guhana ikiganza kwabaye hagati ya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi, cyangwa utekereza iki muri rusange ku mwuka wari uri hagati yabo?
biragoye kumenya icyari kinyegeje inyuma. Ikizwi ni uko abo bakuru b'ibihugu babiri basanzwe badafitaniye imigenderanire myiza, bamaze imyaka batukana mu binyamakuru. Ntacyari gitangaje rero kubona batarabana ryiza, ariko na cyane cyane kuri Perezida Tshisekedi biragoye cyane kuri we kwerekana amarangamutima ayo ari yo yose kuri Kagame, kuko abanyekongo bamutoye boca babona ko ari igitutsi, kuko benshi muri bo babona ko batewe n'u Rwanda. None wowe ukuboko gute canke wowe umwenyurira gute umuntu yateye igihugu canyu akagitera amahano? Kuri jewe rero ntibyantangaje, gusa sinzi ko hoba hari ikindi cari kinyegeje inyuma y'icuka kibi cari kihasanzwe. Hari amakuru avuga ko uyu munsi habaye imirwano mu bice binyuranye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 n'ingabo za Kongo n'abafatanya nazo, ndetse ko ibyo byahereye ejo. Ibi byaba bigaragaza intege nke z'aya masezerano, ndavuga kuba M23 y'ubwayo itari ku meza ubwo amasezerano yasinywaga. Nibyo cyane, uwo mugambi ntiworoshe, uri mu nzira zibiri zitandukanye. Imwe ni iri hagati ya Kongo n'u Rwanda, iyo ni ya Washington. Hari n'iyindi iri hagati ya M23 na leta ya Kongo, iyo ni inzira ya Qatar canke ya Doha. Biraboneka rero ko uwo mugambi utoroshe, mu gihe inzira ya Kongo n'u Rwanda isa n'iriko iratera imbere, hanyuma ku rubuga naho intambara ikaba ibandanya. Ibyo vyerekana ko uwo mugambi ufise aho ugoyagoya. Vyerekana kandi ko intureka zizobandanya gukoreshwa nk'uburyo bwo gushika kuco wifuza mu biganiro, kandi ibyo bishira umuzigo munini cyane ku bari muri ibyo biganiro, na cyane cyane Amerika na Qatar, kugira ngo bashikane ku mahoro vuba hashoboka. Hari bamwe banenga amasezerano bavuga ko ari amasezerano ku mabuye y'agaciro, ibyo Amerika yahakanye mbere, agamije gukumira kugira ijambo ku Bushinwa muri Afurika. Ibyo bitekerezaho iki? Nta nkeka yuko biri mu mvo zituma Amerika ivyitayeho cyane, kandi aho si kuri Trump gusa, n'imbere yiwe kuri Biden. Imvo hituma bitaho Kongo nihiganwa n'Ubushinwa mu gushikira ubutare nkenerwa cyane cyane cuivre na cobalt, nubwo buri kure cyane yahabera intambara, ariko bukaba ari ubutare nkenerwa cyane. Kongo niyo ya mbere yimbura cobalt nyinshi ku isi, iyo nayo ikaba ari nkenerwa mu modoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba. Nico gihugu ca mbere mu kwimbura cuivre muri Afrika. Amerika ivyo irabikeneye. Kumbure ico kirakenewe kugira haboneke amasezerano y'amahoro. Kuba hari ikindi gihugu kibona ko inyungu zaco zibangamiwe n'iyo ntambara. Uwo yari Didier Bikorimana wavuganaga kuri telefone n'umusesenguzi kuri Kongo, umunyamerika Profeseri Jason Stantz. Juventus, ku mbuga nkoranyambaga abaturage bari gutanga ibitekerezo, ese baravuga iki? Atifa, urakoze. Inkuru abadukurikira batanze ibitekerezo ni iyo ngiyo n'ubundi y'amasezerano hagati y'u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Hanyuma Ndacyayisenga Francis yanditse ati igikuru nuko aya masezerano yatanga amahoro, abaturage bo hasi bakabona umutekano, izi nyeshyamba zose zikirukanwa muri kano gace kuko abaturage bakomeje kuhaburira ubuzima ari benshi. Niyo Nsenga Ibrahim yavuze ati Amerika ikaza muri Kongo kubera amabuye y'agaciro, intambara izahita ikomera hagati ya Amerika, Uburusiya, Ubushinwa, M23 na Kongo. Nkurunziza we nawe yavuze ati habonetse amahoro ntacyo byaba bitwaye. Ntayituriki Profete we yanditse ati ku busesenguzi bw'iyo nkuru nibyo koko mwakoze usesenguzi bwiza, yabivuze neza kuko ntacyo basinye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta mahoro twabitegaho. Indi nkuru abadukurikiye batanze ibitekerezo nivuga kuri Tanzania, ni konti z'icyamamare Mwange Kimbai izakuwe kuri Instagram ashinjwa gutegura imyigaragambyo yo kwamagana amatora. Witwa Isaac yanditse ati kumbi y'amashyirahamwe akorana na Meta. Hanyuma Gihozo we yanditse ati Meta ni abantu b'abagabo, ndabashimiye cyane kuba bamukuyeho. Abadukurikiye rero bakomeza kujya ku rubuga rwacu, yaba kuri Facebook, X n'ahandi bagatanga ibitekerezo. Latifa, urakoze cyane Juventine.
tuvuye mu bitekerezo byatanzwe ku mbuga nkoranyambaga reka amakuru yacu tuyakomereze mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu hafi isaa 4 z'igitondo mu Burundi muri komine Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura ku mpaka Uburundi buhana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu babiri bakomerekejwe n'ikibombe cyaguye hafi y'ahazwi nko kumva y'Abadage. Imirimo yahungabanye ariko nyuma ubuzima burakomeza. Igisirikare cy'iki gihugu cyemeje ayo makuru kinavuga ko hari n'abandi bantu babiri bakomeretse. Igisirikare cy'u Burundi nicyavuze aho iki gisasu cyaturutse. Ni inkuru ya Patrick Waso. Amakuru dukura ku mugwa mukuru wa zone Rugombo muri komine Cibitoke iyo bombe yaguye neza hafi y'uruzi Nyakagunda mu mirima y'ibitoke ibigori hamwe n'ibiharagi hafi y'imva z'abasirikare b'Abadagi bishwe mu ntambara ya mbere y'isi yose mu 1914 ihera mu 1918. Iyo bombe ikaba yakomerekeje abantu babiri umwana hamwe n'umukenyezi umwe. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ivyo vyabaye ariko cirinze kuvuga aho iki kibombe cyaje gituruka. Abakomeretse bace bajanwa kwa muganga. Iyo bombe yatumye imirimo ihungabana aho muri zone Rugombo. Amashuri yaciye ahagarara nkuko twabibwiwe n'ababibonye. Isoko ica iraremura ubwo nyene. Abanyagihugu baciye baza ari benshi kuraba ibibaye ariko abajeje umutekano bababujije kuhagera bavuga ko banka ko hoba abahagirira ingorane. Abanyagihugu baba muri komine Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ku rubibe Kongo ihana n'u Burundi bamaze imisi batekewe n'ubwoba bwinshi kubera intambara ziko zibera mu misozi ihanamiye ikiyaya cya Kamanyola zihuza umugwi wa AFC M23 n'igisirikare cya Kongo. Ikiyaya cya Kamanyola gikora ku rubibe bw'u Rwanda n'u Burundi. Abajeje intwaro n'umutekano mu Cibitoke batera kama abanyagihugu kutajya gushengera ahaguye ibibombe kuko abarungisi cyambere barashobora kurungika n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka komine Cibitoke yakiriye impunzi nyinshi zituritse muri Kongo aho bamwe baciye bajanwa mu nkambi y'impunzi iri imusenyi muri komine Giharo mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Burunga ibujumbura. Patrick Waso. Mugenzi wacu Patrick Waso arakoze cyane. Twerekeje mu kiganiro cy'imvo n'imvana aho ibizaba bikubiye mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kizibanda ku murindi udasanzwe w'abaganga b'abarundi bajya gukorera mu bindi bihugu cyane cyane igihugu cy'Ubufaransa. Urubuga rero bamwe muri aba baganga bahuriramo mu guhana amakuru rurimo n'urubuga rurimo abaganga barenga 500 kandi bose nabo ntibari mu kiganiro rero kizibanda ku gituma aba baganga b'abarundi bajya gukorera ku bwinshi mu Bufaransa ingorane bitera mu rwego rw'ubuvuzi mu Burundi ndetse n'icyakorwa ngo bihagarare. Reka no makuru cyakomereze muri Kongo aho abanyekongo babarirwa mu magana bambutse umupaka wa Kamanyola binjira mu Rwanda bahunga imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'abazishyigikiye ndetse n'umutwe wa M23. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iravuga ko abambere bamaze kugezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi aho bari guhabwa ibyibanze nk'ibiribwa. Amakuru ava ku mupaka avuga ko abahunga bakomeje kwiyongera uko imirwano igenda ikaza umurego. Vita kabisa tunaona intambara irakomeye ibibombe birizuka ari byinshi niyo mpamvu turi guhunga. Amazu yasenyutse abantu barakomereka ndetse hari n'abapfuye. Manyumba ziko nabomoka na watu bako banaumia na bakufa bako banakufa. Uwo n'umunyekongo wambwiye ko yitwa Patrick twavuganye kuri telefone amaze kwambuka umupaka yavuze ko yahunze imirwano ikomeye iri mu gace ka Kamanyola atuyemo. Ntiyabashije kumenya umubare w'abahunze ariko yabwiye BBC ko ari benshi cyane. Amakuru atangwa n'abanyamakuru bageze ku mupaka wa Kamanyola avuga ko kuva mu gitondo hari hamaze kwambuka abasaga 1000. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yo yemereye BBC ko kugeza mu masaha y'umugoroba yari imaze kubarura abasaga 700 biyandikishije ngo bari kwakirirwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi aho bahabwa ibyibanze nk'ibiribwa n'ibyo kuryamamo naho abarwaye bakaba bari guhabwa ubutabazi mu rwego rw'ubuvuzi. Abahunze ngo baragaragaza igihunga cyinshi cyakora bakavuga ko bashobora gusubira iwabo mu gihe imirwano yaba igabanyije ubukana. Uretse abishyikirije ubutegetsi bw'u Rwanda hari n'abandi binjiye bakakirwa n'imiryango y'inshuti ndetse n'abifite bashyikiye mu mahoteli atandukanye mu mujyi wa Rusizi. Hari icyoba cy'uko izi mpunzi zarushaho kwiyongera uko imirwano ikomeza gukaza umurego. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango. Reka twerekeze mu kiganiro baza muganga cyo kuri uyu mugoroba tugiye kumva ku ndwara ya narcissisme. Mwiriho bakunzi ba BBC.
narcissisme ni bumwe mu burwayi burangwa n'imyitwarire idasanzwe ishobora no kugira ingaruka ku bakikije umuntu ufite icyo kibazo. Consolatrice Niyibizi akuriye ishami rivura indwara z'imyitwarire n'imitekerereze mu bitaro bya Nyamata. Trouble narcissisme ni uburyo bwo kwikunda gukabije ariko birimo uburwayi, harimo ubwibone, harimo ubugome, birimo na cya kintu mu Kinyarwanda abantu bakunda kwita ngo inaringi. Yego, mu magambo make niko twasobanura narcissisme icyo ari cyo. Navuga ngo umuntu usanzwe n'ubundi kwikunda kuba kurimwo, ariko kugira ngo bitandukanye n'ubwo burwayi n'ubu narcissike bigenda gute? Umuntu ufite ubumuntu bwuzuye mu ndimi z'amahanga tukita ni empathy. Empathy ni uburyo bwo kwishyira mu mwanya wundi. Rero umuntu uri narcissike akenshi icyo kintu umuntu areberaho, umuntu yirebaho wubwe ku buryo abura santima yo gutekereza ku wundi muntu, ntiyumve ko wabaye cyangwa akeneye kukurinda, ahubwo akirebaho. Rero kugira ngo umenye ko wa muntu atari ukwikunda gusanzwe, nuko kwa kwikunda kwe gushyira abandi mu kaga. Relation ye mu ndimi zindi bayita mu toxique, yangiza abandi mu buryo bw'amarangamutima. Yangiza abandi gute? Mwatubwira nk'ingero? Wenda reka dufate urugero rw'imibanire mu busanzwe. Iyo umuntu ari mu rukundo yiyumva nk'umuntu uri hejuru y'abandi bose, ku buryo cya kintu kibi yagukoreye kikakugeza na kure kikakubabaza, azi uko agisiba muri wowe vuba. Ofite ikintu gikomeye akora akariya dependance, agutwaza ibitekerezo bye, ukumva ariwe muntu w'umunyabwenge uriho, niyo muntu uvuga neza uriho, niyo muntu ukora neza uriho. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uhora jongera, ahora akina n'amarangamutima y'abantu bari kumwe. Abo rero nibo bantu tubana nabo umunsi ku wundi, baragwiriye, ni benshi. Ako se bikomoka kuki kugira iyo myitwarire idasanzwe? Ni uburwayi, kuko ni imyitwarire akenshi umuntu atagenzura. Akenshi abantu bagira iyi trouble di narcissisme bishobora kuba genetique, kubera ko afite ababyeyi bagize icyo kintu nabo. Bishobora kuba abantu mu bwana bwabo batahawe urukundo ruhagije, abana babaye muri environnement itaborohereza ubuzima, abantu babayeho mu buto bwabo bahora muri competition, kandi uko kurushanwa agira kuko ari ukurushanwa yumva kumuha ubuzima, ni mbikore mbeho cyangwa se mbitakaze mfe mbure byose. Akagira icyo kintu cyo kuvuga ngo kugira ngo mfe ndabikora ku kibi n'ikiza. Nyine ni trouble, ni uburwayi. Umuntu ashobora kuvuga ngo ni ibintu bisigaye byeze cyane kuko ubu niho dutangiye kubyumva. Ese nuko byiyongereye bimeze bite? Navuga ko wenda uburyo twari dusanzwe turimo mu Kinyarwanda mu muco ntibyaduhaga uburyo bwo kwinjira cyane muri ibyo. Hari ibintu abantu bari barakiriye kubera ko ari ku muco bivuga, ni ko umugore abaho. Iyo ugize ibyago ugashaka umugore w'igishegabo, bivuze ngo iyo bitinzemo utaramenya impamvu wumva ari ubuzima, ari umuntu wawugoye, ariko ntumenye ko ari uburwayi cyangwa se umurwayi urimo kubana nawe. Kandi umuntu yemenya byarakwiciye ubuzima. Ni ibintu bisanzwe bihari, ariko ubu kubera ko dufite uburyo bwo kumenya ayo makuru, dushakisha, tugasoma, tubona byinshi tutigeraga twitaho. Aba bantu barafashwa? Biragoye kubafasha. Ni indwara twavuga ngo ubushakashatsi bugaragaza ko idakira. Ukuntu abantu bari narcissike bateye, ntabwo bemera ko barwaye. Iteka ryose ikosa yakoze ari yaranje akabiguhinduriraho, ku buryo birangira kweretse ko ari wowe wakoze ikosa, ariko wabashije kugera ku rwego rwo kumva ko icyo kintu gihari nawe kikamugora, kumva ko kimubabaje. Hari uburyo abantu bashobora kumwigisha kubana nabyo no kugira uko abitwara mu gihe bimugezeho, ariko niyabyemera. Ni urugendo rurerure. Ku bantu rero bamukikije wenda bagize amahirwe yo kumenya ko bafite umuntu babana nawe afite icyo kibazo, bo mubagiriye inama, babyitwaramo bati? Ikintu cya mbere umunarcissike akorera umuntu bari kumwe, agutesha agaciro. Ni ukuvuga ngo muri etape agira igihe cyo kureshya umuntu akamwiyegereza, yamara kumwiyegereza akagira ubwo mutwara bya bindi byo gutwara umuntu ku buryo umumanipira umukoresha icyo ushaka. Iyo birangiye nyuma yaho haza etape yo kugutesha agaciro, arajugunya. Akenshi bitera amadepression n'amanxiete, bishobora gutera undi muntu uburwayi bwo mu mutwe. Ahubwo imyitwarire ye, ikintu cya mbere rero abantu babana nabo cyangwa se bamaze kubisobanukirwa, atangira gukora ikintu cyo kwegera abantu bamufasha, kongera kwigirira icyizere, akumva ko ari umuntu ufite agaciro, agatakaza icyo kintu cya dependance, kumva uwo muntu adahari, we bidakunda ko yabaho. Ikindi kintu gihari, iki kintu abantu twita urukundo, ni ikintu kibuza abantu ubwenge, niko navuga, kandi biri muri rusange ku bantu b'ingeri zose, ku buryo akenshi tugira tendancy yo kuvuga ngo reka tubane bizahinduka, ibi nzabyihanganira, ariko kenshi iyo ugeze imbere uhita ubona ko wibeshye.
rero hari ibintu abantu bagombye kugenzura mbere y'igihe mu gihe bishobora ko umuntu ahindura agahindura ukemera kunywa umuti usharira kugira icyo urekura kugira ngo wirinde ibi bizakugeraho bizanakubera ibikurenza uko wabireka hakiri kare. Consolatrice Niyibizi watubwiraga ku myitwarire y'abitwa ba narcissist bagira ikibazo cyo kwikunda gukabije. Ni hano rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganirwa gasanduku amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Umugoroba mwiza. Ivete Kabatesi arakoze cyane, naha dusoreje